Kaseng jongki tourist taxi ha Meghalaya, kilarai ban weng shipor ya karai ban sange ya cha Assam, bat ban khangla ki kali tourist na Assam, hadu okash poterik u nailur, ya kani karai la shim ha ki jingalang kirki, balapinya du simbut menteri rangba ke jela, uba ru ya katana transport, uba asngaw bhalang dhar, ha kesngiu blay. Kejinga keren kalong hadian ke jingkeno, ba kinonya kali na Meghalaya, kilama jing ha Assam, hadian ke jinga kenal ha Shillong, ha khandai tering. Uba asngaw bhalang dahar ulaong ba ke sorkar kala minjur ban pinbe ki jing lingba ki jing kren hapdeng ki transport commissioner jongka Meghalaya bar Assam ringkar bat ki seng tourist taxi jong baro ar jila ulaong ru banaduk menta ki kali Meghalaya bar Assam kila abanya ikumba julong hadu ke shpodrik unailur u president ke AKM TTA uba Ricardinus Dolling ulaong ba ke sorkar kala panpor shitayo ban pinbe ya kimat ba ke seng kala dawa bat hadian ke jingalang na baro ar mamla kan sushim ya karai ka bakhandu kublai sibo ni pingi paroki lagi media self media friends itu ko ngai kublai kerpang ni member dong ki association ba different association ni tourism pila aktivi don ni jing with katukan ni ar life ni balare kham tamatu bajia gitu incident nai tahu hadirin juga untuk menin nilai Assam dengan government more or less hilang one second ba peace should be restored karena itu ni benar sakit lagi lagi association tak tidak berapa nama berperiode ni kau jong kuat di syai bahang dengan government ba kau ada mau borong-borong sekatu do bon di siap pun wit siap pun thut siap Assam and then claim against the government, claim against you know, equal government kan simpan begini problem itu driver association turis tak juga bon kerja di state Assam. Demene hadu lagi datang lagi kerja poin gini gaya berapa? Lagi poin kau kerja mood kebal nilai pulang berapa? Kerja mood kalau komuniti ya kini kerja di turis di face for Assam. Nilai pembek nak komiti ni tangkau lagi jemput bah hapok sipo terus September ngan kot komiti tak kebetulan lang buat Commissioner Transport Assam baru jongi dan all the other important officials from the government of Meghalaya and from the government of Assam rangkat berkebino yang dalam association ni kenang banyak sorno ya gini problem umrei su jongi guru publikin sa sebab cakap kili mana kesini ya kata dia kan menit ya gini kau jing itu kayak kawan ngai kau nangi nandu si bedi kenang ba ini yang kumbaju hindon so kana uru jingwit hadu support hadu support kenang in discuss baki kenang ba community in yoga positive result from both state kenang in la banyak kumbaju ya jadi kibai agenda isu pat kibai association gila aflan dan benda ke habikan tangki di state but dia kata apa ni kan pat nak kesini dan mata pak TV bangai kublai sibon kamta me member de tourism barok khoj bapli menega de si Sunday kami barok nilai ke lut dan mata ke jing bahaja pai ba ni macam ngai kublai ki sibon ba bertunjuk ini official delaro meeting kalong so fruitful meeting so nice it was really positive meeting ni community apa gini sesuatu tarik jong September ini kendo ber Assam counterpart insol dulu sebelum berasa berdaya begini tourism action jong Lian same thing in English. Halor ketuka jingkot di Minister Transport ni mentasi hang ni pok kamera sekretariat pok conference hall ka tu ka debate dan mata banyak keren halor ketuka jing dawa jungi la nongok bi jing dawa jungi ke bangi kwa man ngilak ku mengalai statement ni kisni bat asngai sni ba nginum kwa su ban kamai syapo Assam min penkut bi tang pok porda la ni joroban te baki kali jong ki Assam ru kin numla su ban ba nginum sya su eki pakin wan seni te halor kata ka jing keren ka ngilai tai seni kum tu plai i kum ba ar la lai kentang lai don lai sau kentang la jeng poi mo kum por banyak keren te ka solution ka bami nang tu kalong baik ba ka sarkar ka nginum la ban le mentah-mentah mo ka num la ban le mentah-mentah ta ka jing kwa jungi ka pan por hadu ka pan ini hadu sipau trik hapok sipau trik jong September penai banwan mo 12 September hau penai banwan ti nakaliang jungi pat
kumbalot ni dan lang kinong nilam ni pepe kinong nya kali kemai jong kejela jugi ngilai shimbi kata kanti ban ong baik ba tong nginya ap ya kata kapon ngin aipol ke sakai oleh si hadin suaka spotrik mo yo hadin ka penglan chong meeting ni spotrik September le si ngiyo no ya kejing kwa kejing jangan jongi te kum kejing syai ni kapor lu syaki paiba kejela Meghalaya ki ba shong ki balik ki bawan citi ni nak kalian ki asen lu ni la nila ya cekmat ban ap syai kata kapor bakaya kejing pampor jong ke sarkar ni ya cekmat ban yo ban ya shong biang sai sin pat haka spotrik jong September namar bangi sungtu bakalit kawan jong kinongnya kali kita kali kawan jong pai ba jela jungi kama long kapatut ban kaliang kali nang tu satu tinggi dan gejik semua pekat lu nam taka ki perdok persnam di balik kawan sisi support jelasan dan nak taka daung ngi shimbe kelti ba in pensenge samta support ban am taka nadu taksi ban nempat ikli asam ki pon kali kamai pon support jela Meghalaya tat hadu bangin dayo ya ka jing penpai pat hadin ke 10 September Tipo itu. Ang ba ni kat kum ketu ke jing pen i tu press media ka ikali jemi setian to sim to sya penpai yet kidan ki basa jrong ti kum ta kawan hi ketu keju ke jing kren ka ba ni pensai sya ka sarkar ba ni don ke jing ban le chati ngi mong sif su imnong shu kita kiba kimnong shu kata ka jinglik kamai jung si kamnong ka pasip shu kita ki agenda ki bengi keren menek di kiju ki bengi la keren adu arja besar apply ter jadi kitu hi kiju ngan la men persai tanang ni nak kalian ka jungi ngan chu ong bai tang sikitian imdei bengi la kan randin ya kan ni ka jingka ka jing angnut ka jungi kum kinong nya kali kamai ka jela jungi ni empat dei ban ran empat randin kan ni kedi bai tang ka jing ai lat ka saka ba pan sipos ni hadin bang kan ni syong ban perkat bahkan ai kata kejing kwa kejing anu jungi ke bangi kwa bat ikut pok jorabat ya kejing kamai na kalian ka kinong nya kali kamai ka jela Meghalaya aduh kanu tuat bin ailat si ailat marang bang hidup Smart card hayung dorbar. Sechisen, wamastab Is kata baik smart card senangnya sangka. Senyap kan ada dari MSIS. Mau. Gak jingir apa saya yang sorkar hantam ya ikut ya sutom. Ini kena hafsa dari sama. Adhar MHIS KP. Untuk mulai karakter kata. Jadi ni kon pi hab admit ka hostel dah hab lek pi ka registration. Tele dam pi de smart card ta sampah chau. Oh dokter dan bahaya. Yang ni kon pi hab lek operation ni yo. Te gua kam to hab penjan ni pi ya ka paisa ka ka hab lek operation ni ta ko PM MHIS card pi dan ni smart card. Ta ka try bayar ri pi. Ri nak pagi mon lek yo yo paisa sumar ni kon. Abenda dan ni ksir yo sumar. Kebelah si bona karo yela atau percangkafu ni ya. Ini kan memang dia smart card. kan teh. Kumbay si bot mo.